Friends मैम हौजिक important update खरा लाए को अदुगी मैम दुगी मनुंग दे कोई मरोइब सिंधु खमिनसी अदु अहानबदा हौजिक लैरिसे कोइनि ngasai mamangi video du so ina phongdo khiba laibane ba haibadi hojik tawriba middle east ki war sida Trump si any condition ama tawraga mark si war sida ki thokning haba pot ama dum different media channel sing da hairabne maram di masigi maram di karigino har kanda US ta su ngasai ki public mayam na so pressure si yamna kana pirak pa hetare lan sida ki tholo ina aduga atop amana koi prithvi da laiba country mayam si so sigi lan si thun loishilo habagi pressure mayam lakona maram oraga makoi gi ngasai US na changkhiba makoi gi objective sing adu amta phangraga su ko ma lan sida ki thoage habagi mahaki sa dai phongdo khiba laikhreba aduga sigi marak sida hoji khwai dagi sathiri se hoji laiba condition koi gi Trump na lan si toning matam sida koi gi Gulf ta laiba Arab countries hai tare ko maru ina UAE amasung Saudi Arabia se हाइब कंट्री अनी की साइड की लान असी तोक तबीद मखा ताना चथबगी वा ट्रम्प की साइड हाई है हजिक डिफरेंट मीडिया चैनल सिंग हजिक फोंदोंनरेको तसेंग से अहानबद अखोइसु मजि तसेंग आगी कनागुम खराना फेक ओइना पंक्शन संदोको पावैना खलमबने अदु हजिक वर्ल्ड लैब हजिक न्यूज चैनल अचौचौब मिडल ईस्ट लैब अदगी इवन अखोइगी इजराइल मनुंग लैब न्यूज चैनल यावरे दुगा US लैब न्यूज चैनल मैम सु यावरेबा हाइबदि हाइब अरब कंट्रीज मैम से सिगी सिंगना लान सि मखा ताना चथरगा ईरान की मपांगल से मसी थुदेक्ट्री फव लोसिंद्री फव लान सि मखा ताना कंटिन्यू तव हाइबगी पोट अमा Arab countries sing dagi proposal lai habagi posi hojik pau khudimak thoji yauri ko hoje aduna lan si Trump na tokning ga so Israel na su tokning daba adagi khagi Arab countries ma khai tokning daba hai tare makha ta na sathaning bagi wari ni ko lai ri adu ngasi gi masigi mari leinan hai tare ngasi so khoi Iran gi side tagi Saudi Arab amasung Dubai da yamna kanna misal amadi drone attack tawbagi wari su dum pau sing di yawi ba aduga ngasi go ina kaino du su Dubai da khoi Iran gi side tagi strike torok da mi khara dum sokpagi wari yaw ko si goina aduga atopa mana ahogi USA gi hogi spy hai tare CIA gi spy amaso keno gi Tehran manung do faraga ma se matam khara gi mamang da phaki bazani ko adugi spy du ngasi se farsi tawraga Tehran manung da Iran manung da hat khre habigi pawdu ma so hojik tongan tongwana news channel sing yawre aduga ngasi goina hogi Iran gi side gi hai hibase habati makoi gi country gi information se atopa country da pithok bai tare makoi yekna be enemy sing da information piba du spy oiba sing se makoi sing je koina minung si amata yengwe du makoi sing execution tawbane habigi pot se dum Iran gi parliament की साइड तगी ngasi phongdokre aduga Lebanon gi oina ngasi se IDF ki side tagi Lebanon air strike tawbada Lebanon da mioi mari laikhidre habagi pawduma so media channel sing da dum yawnare aduga makha tarakpada Iran gi side tagi ngasi se Israel gi mafung kaya da missile strike tawbagi wari kyam yawre aduga hariba strike sin maram oira kanda Israel manung da mioi kaya sokpa panbagi wari si yawe sibagi oina di hauju phawi thorak ko adu makoi gi side tagi habisi mioi khara sokpagi wari su dum palle ko aduga building infrastructure kaya amasu damage tawbagi wari shudum national sing da dum yaure aduga US amasung Israel gi side gi Iran da strike tawbada miwe amanga sigon Iran manung da laikhidre aduga khara mana sokre habagi wari du Al Jazeera gi report su yawe ngasi go na di important oi ba update khara si mayam da thamjaraga loisinjaraga aduga mathangi video da muk mayam puna muk thengnarase